Pozdrav sva ljudi, evo nas u još tom klipu na mom kanalu i ljudi, kao što vidite, danas će biti opušten video, malo ćemo opet ovako ljudi uživo pričat, neće ništa biti puno dug klip, već ste i vidjeli šta ćemo pričat. Nije live znači, nego običan klip, logika, kao što ste vidjeli. Ljudi, kao što vidite, ubrzo ćemo stići do 1000 pregleda, to mi se veoma sviđa. Evo sad sam bio, znači, tu znači moj mobitel ne sjećam, sad s mobitelom svojim trenutno, znači, uglavnom ne sjećam sa svojim mobitelom. Znači ljudi, evo, malo prije sam gledao statistike znači kanala, 982 pregleda, tako da sam kontu rekao koflam, rekao vi da priđem 1000 pregleda ne napravim ovaj klip, ubi se rekao. Kodeba klip, rekao će vi moraš nešto snim. Znači ljudi, inače ako niste pogledali ovu prošlu epizodu što sam jučer izbacio, top 3 igrice najpopularnijih Google Playa, obavezno pogledajte. Tako da ljudi, ova klipa je tek minut, znači neće biti ništa dug, tako da znači idemo mi do 1000 pregleda, ajde, znači malo nabavite sad, znači eto još 18 pregleda na ovom videu, 1000 će biti buraz, ne znam, onda ću, na Facebook ću vjerojatno na stranici ako postaviti vamo, morat ću sad Q&A raditi za ovih 1000 pregleda, možda ako budem čak imao 30 pretplatnika, ljudi ba do 30 pretplatnika, ajmo samo trojica, ko će biti 3 kraja koji će pretplatiti, ajmo znači, ovaj sada video ima da dijelim po društvenim mrežama, na Amazon, na svim, znači da dijelim. Tako da ljudi, ajmo znači još 18, hajmo na ovom video 18 ili na nekom nabazite i fertih. Tako ljudi, bit će specijal, vjerovatno Q&A, znači neću ništa, znači neko sam Facebook ću postaviti, eto, na stvar ćemo ih postaviti, pa će biti pitanje, vjerovatno. I to bilo to ljudi za ovaj klip. Znači sad sam sad nešto ovako, nešto sveba, znaš. Jesam i jaran, nešto. Ljudi, znači evo sad u jarane, moj je bio akšan davno ljudi, znači ja sam ljudi ovaj klip već jednom snimao. A sad znači ljudi kurban Bajram, i ljudi Bajram šarih Mubarek, olsun ba, Allah hrad olsun imam isto Bajram Barčula, hvala, nisi treba. Ljudi, znači ja malo prije sam snimao ovaj isti jako klip, kad ja upala taman na kraju klipa, isto neko zvoni na vratima. Ko je pa rek sad ja prekinem video, kad ona stigo kurban, neka žena, evo kaže, urni, jaj, on sam rekao ti joj rek sad ćete, ja kontam u sebe, rekao sjeba mi viki, daleš ljudi, evo sebe gama će uspit. Tako ljudi, to je bilo to za epizode, idemo mi, znači ostavite tih lajkova, da malo naguramo i tih lajkova. I ljudi, znači, subscribeujte se na kanal također za nove videe i čekajte ovaj klip, znači da i drugi pogledaju ljudi da što prije dobijem 1000 pregleda. To je bilo to, znači like, share, sub i vidimo se idućeg klipa, idućeg klipa imate pozdrav. Pozdrav!